Haino hai Haphang ni Jagathai Segwi Phalnok Swnamani Mafia no te Waisa arrest Khlaikha Amtali Thanani police mungbi prab mozomdar tongthai Amtali Bolagiri ashram amsayo Koktumani bisingte Shaiman Kha Laithana 2013 bisiwa Amtali Thanani Khorasa Tesar Zawano Bodok Thamani Kokshu Samumbo Kasazak Tongmani Mafia ni Mongoi Abno Karibo Dalvidal Party Mungo Kurungsak Tongohani Thanawa Efer Khlaizak Tongmani Abahagino te Waisa Haino hai Jaramati ke Haphang ni Kabangwa Jagathai Nahare Phalnok Swnamani Tongmani Nuksakha Strangshal Horkothoga Amtali Thanani police rokno negai Damrok Mongroi Kokshoi Phalnokmani Koktuma Bukashe Phaika Abai Party Mungo negai Amsani Dokorok Kirizagai Mungsha Kokshaya Maithoga Amtali Thanani police fai bono arrest Khlaidlangkha Yaba Abai Party Mungi Yagolo Tabuk Thanani Bakhaktai Tamuk Shaktan Mun Harjakno Abrona Shungaijak Amsani Dokorok Raja Khorang Amit ni Kokthum Chini Khorang